Ngai keblei pi barok ki perlok pi jinga ki bapei yang ni video mentah ki ba singap ya ni kubor mentah. Ngangit skem ublei udon ni kubor ban kar kui pi wei wei hani ke si ke bonta ki perlok pi igi jinga. Ngangit pi you just Chris. Ngangit pi lamat ke jing ik jong just Chris nak kata kadau. Pi don mentah pi pej yang ni kubor ke jong ublei. Ke kubor ke mentah ke bangakwa ban keren pi paralok ki be ki jinga hau try hani ke por jong negesi. Kerpang nam ta jong pi iwei puwei ki bayok lok. Ki bayok lok. Leni sendrang leni kentei ki bayok lok. Da ki wei pat. Na ki wei pat ke jingej. Ki lak melong niam kesi Hindu Muslim bat kumta. Ke kubor menta kesi ke bangakwa ban keren pi iwei puwei ki pelok bisinga. Ki bayok lok. Da ubom pat ngej, da ubodon hagawai pat ke jingej om hojus Chris. Leni. Haganu do ke jingej ke baki gidon hari om ha hojus Chris. Ke ketin ke jomblei ke keren. Larangi pulin nengkong korin ke lenong ke menyau ke khot ke ba kan riu. A pha ka tengah. La phatip ne ma phanyo ba phanyo penim yo tengah. Kani ke khot babil ke ba keren ki pelok we jinga. Ke ba keren ba, ke ba keren ya kita gibru ke ba yo. Ya ta ulok da kita ke badon hakawai ke jingej. Hakawai ke jingej om ha ujus Chris. Ngam tip kan nungut apdang jo ki bapej ya gani video ki badon ya ulok badon hakawai ke jingej. Ngam tip kan nungut apdang jo ki senrang ki badon ya kalok ki badon hakawai ke jingej. Kaktin ke jombleh ni ke keren syakidar bakadei yanga bat ye pi karpang ye pi ki bayok lok. Da kita ke badon hakawai ke jingej. Ban yalam ya kita gilok ke jong pi. Ban yalam yo lok u jong pi. Lini ban yalam ya kalok ke jong pi. Ha ujus Chris. Hoi kab kalong ke babiang ya ke bandon ka balang ka bapipidon. Kalong ke badon kam ya ke bandon ka balang ka bapipidon. Hari ke ketin ke jombleh hang ni ke keren syai. Ke keren ba kadai ya pi ban yalam yo ta ulok. Kadai pi ya ke ban yalam yo ta ulok u jong pi ni kalok ke jong pi. Sya ujus Chris. Kenapa ki kinyo ya ke jingim ke bom cukut. Kenapa kikin yo eta ga jing sngotu eta ga jinget ke basisha. Let's see. Pidon ga jingkwa hirir, ga jingkwa dik ga donut jong pi. Ba ulok jong pi undon nak kata ga jingedai bat just Chris. Ba kalok jong pi kan don nak ga jingedai bat just Chris. Ngangan ong pi ga ketin ga joblai ka ong ni. Ba ka dai ngai pi. Ban da perkhat pa, ban da puson pa. Ban yalam ya ulok ni kalok jong hi. So just Chris. Bikin yo amat ya jing penim ya jing im ke bom cukut. Let's say pil persiang. Let's say pil persiang pan keren. Henry kami ke jing kulmar, kami ke jing huri hura, kami ke air hakai yang ke sem ke jong pi. Ki perlu kami jinga. Sedang de jing duai. Sedang no ban duai. Sedang no ban duai pan ya jing start no blei. Ba pila ban keren da kita kentin ki ba ublei umon ni pi ban keren. Ba pila man yalam ni ulok jong pi dan ni ke lok jong pi. Sekejap keding pena ujus Chris. Bagi kin yo ke jingedei ke bajan bat ujus Chris. Bagi kin pediang no ujus Chris. Bagi kin kelah ke mun no kin pai no ujus Chris. Da gadok no baro. Ngakren ni kini ya ke jing penim ki lok ke jinga. La don pedang jopi. Bapej menta ke ni video. Ki balong kumta. Ya ini ke jing duai. Sedang no ban duai. Sedang no ban duai nam ta ulok jopi. Lani nam ta ke lok ke jong pi ki badon hakawe ke jingej. Sedang nak banduai man lagi. Bat keren ro, ya thoro. Ya kis pang just Chris. Ya lam ni kis just Chris. Kenapa kikim yo ke jipenim ki blok pe jinga. Ya cha, aga jing do aja pi ya cha. Ya kene te ngiron kaman le ki blok pe jinga namar ka ktin ke jomle ka ong. Namar kani ke ktin ke jomle ka ong. Namar kumno phatip. Ka tengah lapan yo penim ni em ya lau tengah. Ke ktin jomle hang ni ke keren ba. Mangap no pingin leyo ni em ban penim to ulok ke bomut ba kadai yang ngai pi ban yalam yo to ulok jungi leni tagalok jungi so just Chris lani kumno metib utengah lamen yo penim ni em yalah ke tengah puli ye gani ke ketin ke jomblei nang kong korin nang banyo kat khot ke ban kong ter pin lap ye gani ke plot bi singa wat singa hun tang na gadang ba ulok jong pi leni kalok jong pi Gila don ka balang ka ba pibidon. Wat singa hun ki pelok pe singa.
wat sengahun Henry yalap iki yalam iki Jesus Christ baki kin itu bekin yo yang jinget ke basisha om naga jemut seperkat dari naga doknut ke mesin ke pelot bejinga bekin yo yang jemut im let's say yelede pimpat don Jesus Christ pikwa a yo lok jopi leni ka lok jopi bakin pediang no yo try bakin nget no Jesus Christ doai khot karpat Jesus Christ ba PLD pindap shwa ba PLD pindon shwa ka jingi dai ba Jesus Christ ba PLD pinlong shwa kita gibru ki ba kala ki ba pai Jesus Christ ki ba pediang Jesus Christ ki ba yo gajim ba thamai ba pila ro ban yalam ya tau lok lani ka lok ka jong pi xiao Jesus Christ kanang ba kiro kin itu Jesus Christ kin don ka jingi dai ba Jesus Christ kin yo ro ya kata gajing im ka bom chukot le kini ki prok wejanga kani ga ketin ka jong blai ka ba keren ngai pi we ki prok wejanga ku boleh cibun, boleh nuker kui.